Welcome magando sa to ang contest karon ini nga kautuhon sa ato nga pa-contest o kinsay pinakadaghan og panting nga mga babae. O karon, atong tawagon si Lola Basyang. Lola Basyang, mayong udto. Mayong udusap kanimo diya, Bayon ni Bay. Salamat nga imo kong gipapil sa pakuntis sa padaghanag panty. O sige Lola Basyang. Usay lulas, lulas ko kayo sara. O malulas naghana. Sige Lola Basyang. Magutanak ko ni mo Lola Basyang. Pila magkabok iyong panty. Ay, kaluoy sa Ginoo, akong panty. Tulura ni kabuok. Usama ni mo paggamit Lola Basyang sa imo nga panty. Ay, natural do. Usa sa Lunes, usa sa Martes ug Miyerkules niya kada human ako gamit. Ako yun ang labhan aron ba magamit na pod pagkasunod adlaw kay ikaw mamumala. Okay, salamat Lola Basyang. Karon, ato ang tawagon. Ang sunod nga kontestahan si Maricar. Maricar? Salamat Bayon ni Bay nga imo kong gipa-apel diri sa inyo nga contest nga para kanay pante. Sige Maricar, mangutanan ko nimo Maricar. Unsa man ni paggamit ang imong panty? Apan sa di pa, pila man kabog yung panty? Bayon ni Bay ako nga pante, pito kabok ni. Unsa man ni paggamit ang imong panty pito kabog Maricar? Bayon ni Bay, usa sa Lunes, usa sa Martes, usa sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, tagsa kada adlaw. Okay, Maricar. Salamat Maricar. Karon, dito maglangay. Ikatulong kontestahan, mao si Cordapia. Cordapia, kumusta? Bayon ni Bay, kumusta po Bayon ni Bay? Cordapia, mangutanan ko nimo Cordapia. Pila ka buok ang imong panty? Bayon ni Bay, akong pante, 12 ni kabuok. Kadaghan pa. Kadaghan sa panting Cordapia. Mangutanan ko Cordapia. Unsa man ni paggamit yung panty? Bayon ni Bay, paggamit ako sa pante, usa sa Enero, usa sa Pebrero, usa sa Marso, April, basta kay kada bulan, abot og Disyembre, tag sa kabuok Bayon ni Bay.